Yeah, poetry. Nkosi yami. Hey, molweni bahlobo. Hey, kuba yini ungathi nje yikhehle elidala noma ubaba omdala oseku-retirement endleleni nje. Hey, kanti kumnandi kanje ukuhlala endlini ungenzi lutho. Hey, bengingazi. Anizwe nje. Ngichanama-ke ngiyitotosela futhi la. Ngisancenga, hayi kabi. Ngiyayitotosa la mkhaya. Hawu, hey, molo mkhaya wami. Ngiyathemba ukuthi uyaphila. Umkhaya ngisayitotosa la. Ngisayitotosa lapho umkhaya nala. Ngithi ngiyitotose nje before ngize la emsebenzini wosuku la namhlanje. Hayi. Ngithemba ukuthi uyaphila mkhaya. Ngathuka imkhaya ulife lo ngikudla la. Hayi. Sengiyayizwa lento lezwa ngobaba mangabe seberetayile sebedla imali zabo zempesheni kuba njani. Hayi ngikuzwa ngami. Ngiyabuya mkhaya ngisafaka efrijini la. Ngiyabuya. Umkhaya msengibuyile uyaphila yini? Umkhaya akungijoyini la. Awuthi ngu-Ed umkhaya wami ukuze soke sixoxe umkhaya. Ukungitshela ukuthi uzokungitshela umkhaya wami la ukuthi hamba kanjani lapho kuwena. Joyina mkhaya ungesabi. Ungesabi umkhaya wami. Ungasabi umkhaya. Yazi ngendlela engiyo umkhaya namhlanje. Futhi. Hayi, lento kuyitotosa abafithi ayimnandi ngempela. Ngibingelele umkhaya wami. Akithi abangena abantu bengesabi. Konke engizoyixoxa la mangiqeda ukudlalela. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi amaNazaretha ayithandelani lento. Hey, amaNazaretha ngithanda into yokuthandwa la. Hayi. Futhi ningesabi ukungena. Funeka sixoxe nje. Awuthi asixoxe nanoma yini phela. Xoxe nje umuntu akangixoxe le experience yakhe akabhekana nayo emhlabeni. Selokhu abakhona nje nokumzima nje-ke owakwabhekana nayo i-challenge bakithi. Owabhekana nayo eyakwenza ukuthi uzobe umuntu lo nguye namhlanje. Bakithi akasixoxeni isingenini nje. Ngisabi nami ngiyixoxela mina vele Nkosi yami kuyayiphumela nje la. Ngihlezi ngixoxa nje. Awu bafo ngiyabingelela Mtimande ngithi ngisabazisa la ukuthi ake sixoxeni phela umuntu nje akaxoxe nje ngento yakhe eyamenza ukuthi agcina abe umuntu asenguye namhlanje. Awu sixoxe na ukuthi impilo ihamba kanjani bafowethu. Sixoxe ukuthi ihamba kanjani impilo ungesabi. Usahlele ekhaya sixoxe khona la. Sibone mhlambe ngelilanga kuyobonakala abafowethu abaseyintweni bawusibona besifaka ezintweni. So bafowethu ningesabi. Ngivulile nje kunoma ubani. Bafo. Ngithemba mfowethu ukuthi uright la. Hayi siyancenga nathi la. Wethu bengisaxoxela umkhaya ongena iqala la ukuthi hey ziyabuya abafowethu ngapha. Ngilokhu ngiyibuza ukuthi amaNazaretha yini ayithanda la kangaka koyogathi. Hayi ngizwele nami. Ngiyabuya la. Ziyabuya izinto la. Ziyabuya. But no, on a serious note bafowethu ngafisa ukuthi ngelilanga siyasixoxa sishare nje ama experiences zethu. Sihlomsana ngoba phela enye into yokushare experience nami
noma nomunye umuntu. It's not ukuthi mhlawumbe ngoba usuke uyiveza wena ukuthi yini okwabhekana nabantu bazokuhlela ukungikhulisa nami ngishare into ngikukhulisa ukuthi mhlawumbe into engadlula kuyona nawe ungakafiki kuyona ukuze ukuthi noma usufika kuyona ubone ukuthi hayibo lento kanti kuyahambeka kuyona. Usimelane wathi ngaleli langa sikhathi exoxa ngento kanje ukuthi mhla ibhekane nomzimba yabo wenza njani njengami nje ake nginisherele bafowethu leli khona mina ukufika kwami lapha engikhona namhlanje kuyindaba ende kangangokuba ngathi mangixoxela umuntu noma ngithi mangixoxela izingane la eRes la engihlala khona mina nginokuhlala nezingane la eMares ngixoxela ngithi yazi bantu abami you are so privileged ukuthi nithi maniphuma esikoleni nikwazi ngesikoleni nofunda euniversity nithole NSFAS nithole nani mina ngahlala mina the whole fucking 7 years ekhaya ngiqeda isikole not ukuthi mhlawumbe ngangaqqualify ku-university ngangiqualify kodwa ngenxa yokuswela ulwazi ngenxa yokwazi izinto ezizongisiza ukuthi ngifinyelele lapho kumele ngifinyelele khona angikwazanga ukuthi ngifike e-university ngaleso sikhathi ucabanga 7 years ngispend ekhaya ngihleli not ukuthi mhlawumbe nakhona ngihleli but ngibamba lapha nalapha because umuntu usuke nawe unendlela impilo yakho ufisa ukuyiphila ngayo unanendlela nawe ufuna ukuthi izinto zakho uzenze ngayo. So kulo 7 years wami kwakungemnandi kahle kodwa I won't lie iphupho lokuthi ngelilanga ngiyofunda ngize ngithole iziqu zokudokotela noma ngithole iziqu zokugcina emfundweni angikaze ngalilahla. Yebo abangaziyo nje bawukutshela ukuthi mina ngaqala lapha emakhaya mina babe ngibona ukuthi ngumuntu ongahlali phansi yabona nje namanje kukhona ikhehla lapha emakhaya kuthiwa ulapisi lela khehla lela libo umthuthu abantu abaningi emakhaya lidayisa izitini akekho umuntu owayefuna umsebenzi angayi lapha kulela khehla ufuna umsebenzi imost ethu nje la cishe nala Facebook bakhona abaqala kulona bawonisela izitini lapha bethi baphuma esikoleni benisela izitini ukuze bethole amasenti enyana ukwazi ukuthi bephile. So lelo khehla ke nami ngaba ngomunye walabo abangena ngaphansi kwalo bafunda umsebenzi benza izinto basebenza yabo nje mina ukwakha isitini ngikwazi nje ngizazi mina ukuhlaba ifoshela ngikwazi nje ngizazi mina ngihlaba ifoshela hayi ukuthi ifoshela ulihlaba uliphosa la uliphosa kwi-truck engaphezulu kwakho awucabange ke mina ngiphosa ifoshela e-truckini engaphezulu kwami ngoba ngimfishane nje ngingaka ngokwendaba kodwa ngangihlaba ifoshela ngiliphosa because ngangazi ukuthi yonke indlela yami indlula la ngangeke futhi ngize ngeqe because ngiyacaca ukuthi kwakuyijeni yami ebeke ukuthi ukuze ngikwazi ukufinyelela lapha engifuna ukuya khona noma ukufinyelela lapha engikhona kumele ngiqale la kwaLapisi. So ngasebenza ke kwaLapisi ngenxa ukuthi umuntu uyakhula empilweni nezimo kwezempilo yike ikhule umuntu zimdinge ukuthi awumphemba ngiyabingelela zimdinga ukuthi umuntu ashift phela empilweni because impilo akusimpilo uma ngabe wena uzohlezi nje kumendaweni eyodwa zikudinga izinto ukuthi ushift uye kwenye level elandelayo njengoba impilo yenza nje ngashifta ke ngaya ecash and care abayazi abahlala eDumbeka bayazi ecash and care icash and care kwakungeke iholiseller yokulelinye ibhunu kwakuthiwa uMarius lapha kwakusetshenzwa hayi kancane kwakufika ama-truck ezinto ezizodeliver store lezi zinto zayideliver yithina not nge-forklift not mhlawumbe nge-pallet jack wenzani uthatha izinto ehle truckini no lezo zinto zazidla la emandleni phawona mhlawumbe bangibona nje ukuthi ngisikweqe bacathi mhlawumbe insimbi mina ukufutheka ngaqala khona lapha kwaMarius ngoba yonke into yayidinga indoda ukuthi iqine ibe indoda ngempela. Ngikhumbula nje mhlawumbe kuzofika impuphu ama-50 kgs ama-80 kgs ngangishala ekhanda kodwa konke lokho akukaze kwangenza ukuthi ngikhohlwe lapho engifuna ukuya khona. Ngahlala kaMarius mhlawumbe ngahlala 2 years or 3 years mangaphosisi or 2.5 ngahlala ngasebenza ngayithwala impuphu ngakwenza konke okwenziwayo ngenza ke mina ke ngenhlanhla ke ngenza kwethu mina nginenhlanhla nje yokuzalwa yabo ngithi lapho mangifika endaweni ngifike kubonakala noma ngoba mhlawumbe ngiyichomisa nginenhlanhlanyana nje khona ukuthi mangifika
abaphathi bengithanda. Well ke endaweni embili lezi sengibalile nganginokuthola nokutotoswanyana samuwe somehow lapha kuzo. Yabona nje kwalapha ngangitotoswa ngama weekend mina ngangasithinti isitini ngingawathinti amanzi ngangisebenza emarket yakhona. Umlungu wami lo wayenemarket edayisa ama-fruit and veg lapha. Emarket kwakusebenza mina ngama weekend engekho umuntu osebenzayo khona eoffice. So sebenza mina ngizobala istock sakhona ngenze yonke into umuntu ozothenga imini umuntu engimkhawuntela ukuthi uzothathane ongakanani ahambe nawo. So okunye lokho kwakwenza ukuthi izinto zami ngathi phinde zithi ukukhanya khanya yabo. So nje ngingcolile nginjalo lapha nenhlabathi kuthiwa ibuya mfana ngapha wena ngumgqibelo swenka. So ngangiswenka ke emsebenzini ngaleyo ndlela ngomgqibelo kwakwazeka nje uma ngisenza ngomgqibelo ngiphuma nasekhaya ngimuhle phela igeza la kwaboleli liyawushaya nokotini. Angimxoxele nje abangazi kuba ngazi ngisho esikoleni vele ukoti ngangonemba nje ulungele usibala lapha umfowandla ngamanje ngakutshela safunda nayo uyangazi esikoleni ngangiqonda thwi sasicula nana ke sicathamiya usibali yonitshela sicathamiya ngasiculwa ngabantu bangasuka amanono umculo wamanono lo oculwa yithini so naka Marius kwafika nakhona futhi ngenxa amagalela ami nganxa lento enginayo nakhona belungu bengithanda yabo ngagcina nginezithuba nakhona lokuthi angibe induna phela story kunalezi zinto lezi kuthiwa ama-ayi yebo i-ayi ayinomuntu wayo. So wena owaziyo makuthiwa kudayiswa bayazi abasebenze ezitolo makuthiwa kudayiswa ama-veg umuntu ophethe lapho kuma-veg khona umuntu wakhona owaziyo ukuthi masekushoda ukuthi uyena uzosho uma se istock esiwukuthi singeke ahamba usilande noma tshela abantu besilanda i-storeroom. So ngangiba yilowo muntu yabo. So nakhona kwamara singanikezwa lelo thuba ngaba ke lo mphathi kwi-ayami ke engangiphathi kitchen ngithe ngikhumbula kahle kwakuyi yezinto lezi ezithambile ama soft drink phinde futhi ngibuye nangapha kuma snacks nama sweet konke nje kuphathelene ama snacks nama sweet no pholoni ngale mafrijini kwakwaziwa yimina yabo. Makuthiwa kuyashoda mina kumele ngenze sure ukuthi ngomsombuluko ngoba kuyobe ngumgqibela yimini kuyobe kwenziwa istock esisha senziwela ukuthi silethwe ngomsombuluko esonto elilandelayo yimini engangikwazi lokho ngikubhala phansi konke. Friday ngihambisa i-report kumphathi wami ukuthi nazi izinto engiyibonayo ukuthi ziyashoda yebo. So ngangithola ke lelo thuba ukuthi ngibe indunanyana nakhona hayi kwahamba ngasebenza futhi lapho engisebenza khona angivamisile ukushiya kunonyawo olungcolile kangako kuba ngisho kuthiwa namhlanje ngiyahamba bonke laba belungu noma bonke labaphathi balamabhizinisi bangibingelela ngisho kuthiwa ngihamba lapha emgaqweni ngisho kuthiwa ngibabonanga umuzo nomunye ngibiza ngegama lakhe alaziyo lami omunye ngibiza ngegama lakhe alaziyo ejabula umuntu ngoba ngathi mangihamba emsebenzini ngahamba kahle asikaze silwe asikaze mhlambe ngidelele ukuthi kunje la ngoba wena uphathana kanje no yonke into yami ngishiya on a clean slate ngazi ukuthi mangihamba la ngivela kwi-step esilandelayo njengengxenye yempilo. So ngihlale cash and carry ngisebenze ngiyithwala impuphu kube mnandi kube njeya ngikhumbula njalo ngisebenza nabantu la abanye babo isikole abasiqedile abanye babo nje nombombo kathisha bakaze bawubona. So izinto esizikhulumayo ke azihlanganisi isikole aziphanje igama lokuthi kube khona isikole kube khona nani mhlambe mfana ungahamba uyofunda zingigqugquzele yabo zingibuze lokuthi nje ngagcina ka grade bar asikwenzi lokho because iclass insizwe zami azibanga nayo. But ngalokho ukuthi mina nganginalo iclass nyana umbombo kathisha ngobonile angizange ngizenze ngibe ngcono kuzona ngahlala nazo phansi ngangena ushunini ukuthi cha insizwa lezi asikhuluma ulimi lokufunda basilini nazo. But emqondweni wami kwakukhona ekutheni mina one day ngifuna ukuyofunda ngiphesule i-degree ethile nami ekhaya ukuze isimo sizoshintsha. Ngisebenza ke kitchen care ngiqede kufika ithuba lokuthi futhi ngiphinde ngithuthuke ngidlulele phambili. Mangaphosi ngo-2012 ngiphinde ngithola ithuba lokusebenza eShoprite. Ngi-apply eShoprite kwakuvula uShoprite engakithi thina indawo ezizalwa kuyona bekuyindawo engiyathuthukile kangako. Isingcono ke manje sekukhona nezitoro uyayibhala ngisho ufika ukuthi hayibo nakhe sekukhona oShoprite bangempela. Qala kwakuyi-Usave lo okhona ngangenza ku-interview ngathathu. Sekukhona no bani isitori esasikhona kithi esasisikhulu kudala kwakuSpar noPep. So manje sekukhona zonke nezinto usuthola noAkhamezi Nkosi yami no Jethi uyabona nje ukuthi intuthuko iyeza kancane. So ngithathwe ke eShoprite. eShoprite ngifike nakhona mangifika ngithathela ukuthi nje ngibe i-general assistant. eShoprite kunamagama okuhlonipha
awubizwa nje ukuthi umsebenzi nani ubizwa nangesingisi kuthiwa general assistant la no kwakhona nezinto nje kwakhona nani no kuthiwa yini konje laba behlisa isitoko ngikhumbuzeni nina nasebenza nathi ezitolo oma receiving clerk khona receiving clerk khona o non perishable manager ukhona o perishable manager yibona nje izinto enjengalezo eShoprite sekustage njalo sekuyashintsha kusafana lapha ekade ngikhona so ngifika ngisebenza eShoprite nakhona naseShoprite awukho umehluko omkhulu kakhulu nala engisuka khona it's just that eShoprite sekwehliswa ngoma pallet jack izinto zakhona ama truck akhona anamalokhuzana anama forklift inyana ayemovela ufika ukuyene ikuthuthi truck ikubeke phezulu ufika uthatha igrocery leyo uphinde ubuyele khona lapha kule ntathi ikuthuthile kulethini ikwehlisa bese yehlisa ujack umehluko nje kwakuyilowo kodwa nakhona kwakusebenza amandla because ujack ulayishe ipallet lama 10 kg noma ama 25 kg e50 noma 100 umsebenzi wendoda lo awudingi umuntu othambile ngempela so ngifika eShoprite ngisebenze nakhona aphinda abonakala amagalelo ami ukuthi hayi nayibona insizwa njengoba ngishilo ukuthi ngomuntu owathi nenhlahla inyani ikhona encane hayi angibona umanager kusho ukuthi angithande nakhona athi umanager hayi mfoka simelane wena kusukela manje awusezi ukulokhuzana ukureceive kuphela usuzozama manje ukuthi uhambe uyosebenza officeini bonke abantu abafuna ukuregisterwa ama sim card nani usuzoba nani ayakho futhi nala phela lema ayingase ngijwayele ke bakwethu ulimi le ayingase ngilifunde ngale kwaNtuthu ngale phela kwakuthuthukile ngale kwakuyisitoro nje kodwa ngase ngifundisiwe into eziningi umanager wakhona ngenxa ukuthi wayibona ukuthi cha ngathi khonyana la kumfana khona into yokucabanga nokulalela so esengifundisile lolwazi angifundisa lona ngale lenza ukuthi impilo yami ngala ibe lula so la wathi manager mayikhuluma ngalezi zinto ethi ngizoba yini ngashesha ngandastand sekuyabuya lokho kade ngikwenza ngale kodwa ngapha sekuhlukile so eShoprite nakhona ngafika nezwe lelo thubaka lokuthi bonke abantu abathenga ama sim card nani okuphathelene nokuregister nje kuyisystem kuzokwenziwa yimina hayi nangempela ngijabule ngithatha ithuba awucabanga into encane ngakujabulela ukuthi kuzothi umuntu ezothenga sim card noma ezofuna into eregisterwayo e-store i-product mayithenga register yimina leyo nto nje so ngalithola le thuba ngikwenze kusho ukuthi manager ngibona ukuthi ngikwenza kahle nakho ngoba phela umsebenzi mangiwenza noma akuthiwa ngifundilanga ngiyengenze ngisho ukuthi ngikhipha unyawo lolu lakhona lokugcina olobunono so ngikwenze manager bo kuthi ngesinye isikhathi kuhamba umunye usisi ngingxolele phela ngibuye ngidle nalento eminandi kuhambe omunye usisi wayesebenza kwa fruit and veg iyusevika enkudlwana engafani nestory lesi kwa fruit and veg so umanager ahlale phansi abuka sibaningi njalo istory wonke umuntu unento yakhe kukhona nabanye nje esasiflotha nabo esasigcwalisa ama-ayi ngokumsebenzi kokugcwalisa ama-ayi ukuthi yipi kwakangeni because sasingenandawo sasibeke kuyona so umanager angibizi athi hayi mfowethu Simelane kunento kanje engifuna ukuthi ungenzele kuyona awu nami ngiye phela ngiyazi ukuthi manje sengineze imisebenzi kazini lasefuna ungineza yona futhi athi manager hayi ngicela ukuthi ube umphathi wangale kwa fruit and veg ngithi mina awu ithuba elingaka phela lapho ke sekuyantukela ngoba manje izinto zalapha ziningi and yonke into kumele futhi ngiphinde ngibuyele back to kule nto engangiyenziswa la application care ukuthi istock sakho namasiphelile yimini kumele ngazi so sengiyabuya ngithi sengiphinde ngithola le joka futhi lumsebenzi ayingithathe ngilenza ke eShoprite ke kunomkhuba wokuthi mawungena khona istock sakho asafani ke nokwenziwa kwaso njengale cash and care lapho ngiqhamuka cash and care sasisenza ngeweekend stock sasireporta ngeweekend ukuthi izinto ezingaka zizodingeka nani okusekhona ngapha eShoprite kwenziwa ngomsombuluko so ngomsombuluko kumele uvuke ekseni ngo5 isitoro siyovulwa nawe yebo masivula isitoro wena okwakho umsebenzi ukuyobala istock sakho kwi-ayi yakho nikezwe yona ukuthi ayibhekelele so ufruit and veg ke waungenziwa ngeweekend because abantu kumele bethenge ngeweekend nangesonto kubuye kuvulwe yabo ngomsombuluko wenziwa so kwakumsebenzi wami njalo ngomsombuluko ekseni ngo5 ngiyavuka ngisho kubanda emakhaya kuyayibandela ngisho ebusika awucabanga ebusika uvuka esitolo ngo5 thina ke sinenhlahla idolobha lethu uhamba nangenyawo kuya kulona lapha engihlala khona so ngangihamba nje kuseni ngenyawo mangithanda nokuthi ngomalete isingenayo Shoprite kwakholwa njalo ngeweekend
njalo ngomsombuluko uyahola noma imali yakhona ke yayingekho kodwa nje wawuhola nathi ukuthi mhlawumbe iteksi ngangaqqualify ukuthi ngayigibela ngihambela ngenyawo noma ngomuntu okwathanda ukuthi ashaye umoya before afike emsebenzini sigqoka kahle phela labo red bakhona eShoprite lapho ugqoka usuyabona nawe ukuthi sengigqoka uniform nje ngamuhle sorry mama wahamba kahle so njalo ngomsombuluko ayisisegazini lento kumina ukuthi ngiyayenza kuseni uma ngivuka ngihamba ngibala stock and yonke into yami ihamba kahle uhambe kuhambe kwenzeke kushintsha ama manager so i-manager nelandelayo ifike is-test ibona ngithi ama manager akwazi ukudiliza istaff engasibonanga ukuthi enza kangakanani umsebenzi lapho so isinikeze futhi ithuba i-manager entsha ithi asikwenzeni hayi nayo ifike ichazeke ithi no uyawenza umsebenzi wakho lapha qhubeka wena uzoba khona uzoba kanje kodwa ke manje sesizokukhuphula phezulu ekutheni hamba uyoba yi-receiving clerk eShoprite into awuyenzi nje emoyeni bazonenza ipromotion eShoprite uqale ufake kuleyo position abafuna ukubusa kuyona nomuntu okuyona ozohamba so bengifake inyanga yonke cishe kwaba inyanga yonke bengifake ngisebenza ngifunde sokumnandi nami sengiyabona sengizoba i-receiving clerk sengizophatha amabhuku manje angisenzi lokho ngibamba ujeke ubamba ngaleso sikhathi ema uthambile bakushoda abantu uma u-receiving clerk so ngisebenze ngiseni bakwethu ngisebenze kube mnandi nje eShoprite yabo experience but igoal yami nesifiso sami ngangingasikhohliwe sokuthi mina ngila kodwa ngifuna kwe-university one day ngiyofunda ukuze ngifezekise iphupho lami lokuthi ngifuna ukuba nami nento ethi ekhaya so ngisebenza eShoprite ngithe njalo ngisaqeda ukuthola ipromotion yokuba u-receiving clerk kuqhamuke offer kwesinye isikole emakhaya engingasidalula ngegama sishoda ngothisha awu yimloya ngibuka ukuthi kushoda uthisha la nginalo uthando phela kahle sengimxoxela nje i-profession yami mina ngangifisa ukuba uthisha kodwa ngenxa yezimo kugcina sekushintshile ngila ngikhona manje angazi ukuthi kanjani but mina nje isifiso sami kokufisa ukuba uthisha so ngilithatha ithuba zombili ngi-apply ngihambe ngiyozama hawu nangempela ngenhlahla ukuthi isitori sami ngifike ngisichaze sizwakale ku-SGB no principal ne-board nje yesikole yonke ephelele so ngichaze bengithathe it was 20 mangasakhumbuli lapho ngo-2013 yeah because eShoprite angihlala kakhulu eShoprite but izinto zakhona zashesha awu kwenzeke kube kanjalo ngihambe ngiyofundisa ngifundise mangifika ke lapha ngisurroundwe ngothishelakazi ngothisha omkhulu bonke labantu not ukuthi ubuthisha lo bafunde eUnisa abafundanga eUnisa bambala mhlawumbe abafunde eUnisa abanye bafunda ko-UKZN omunye akutshela mina ngafunda eDUT omunye akutshela ngafunda ku-Stellenbosch so ngebreak bakuhleli abanye baxoxa nge-experience yabo umuntu azokutshela nge-res xoxela i-res thina i-res ethi kwakukuthi mina phela angazani na-res angazani nalutho kuduma impotiyane nje la kumina uma ixoxa nge-res ukhuluma ngenye into so ngihalele ngithi hayi bo yazi nje manje ngathi sengiclose nelokhuzana nephupho lami lokuthi ngifike e-university naba labantu uma ngifika lapha baxoxa ngalento yase-university impilo yase-res baxoxa ngokufunda kwabo ukuthi abanye basokola kanjani i-degree wayithola kanjani omunye izinto zihamba kanjani ngibuke ngahalele ngithi hayibo hayi yazi uNkulunkulu kushuthi izinto zakho uyihambisa ngohlelo empilweni yami ungisuse phansi le emasakeni ngenza izinto nginisela iy'tini ngenza inani wanginyusa ngaze azofika la kulabantu manje abokugcina sebeyistage sokugcina ngiye empilweni abazongimotivatela ukuthi ngempela lento lengifuna ukuyenza sengenzeka so ngihlala esikoleni ngahlala u2 years kulesa sikole ngikhumbula kahle ngahlala ngifundisa lokho ngiyabezwa ngibexoxa yabo engiphathe kabuhlungu kwemini indaba uma bexoxa ngendaba zesikole umphefumulo wami uthinteke because angaze ngiye mina one e-university and two ngiyafisa mina ku-university mina ngiye eUnisa ngayifundela lokho Stephen esifundayo ngase ngizama nakhona iStephen ngasifunda sengisifunda nje ngoba ngase ngiShoprite ngizama sengithola isikhathi before ngangakwazi ngisho ukufunda because umsebenzi engangiwenza wawudinga amandla ami onke ngibuye ngikhathele ekhaya ngilala so ngiyabezwa lokubaxoxa mabexoxa vele baxoxa nakabi ngiseyistudent sase-Unisa into engicasula e-Unisa ufunda ngeposi labantu baxoxa abaxoxi ngeposi baxoxa nge-experience yabo e-res njengomfundi ukuthi umuntu ongumfundi wenze njani e-res yabo ubuphi ubumnandi abhekana nabo ayi ngimotivated
ngisho ngithi hayi ngeke yabo la kwavala iyona ndlela yami yokugcina le engizoyihamba ukuze ngikwazi ukufinyelela lapha engifuna ukuya khona ayi unyaka wesibili ngihlala phansi noprincipal nje kuqala unyaka ngithi thisha omkhulu ithubo ngiphela lona ngiyalibonga kakhulu kodwa manje sengicabanga ukuyokwenza into ukuthi hawu ngihlahla uthisha omkhulu wayisihlobo sami yabo isihlotshana nje ihlobo noma singasiza ihlobo zegazi ajabule uthisha omkhulu ethi awuyesimelane ngiyajabula ukuzwa into enje iphuma emlonyeni wakho because nami yona tati ngiphethe kabuhlungu ukuthi umfana omncane kangaka ngalibala ukuzohlala nathi la simbambezele kanti mhlawumbe khona into angayenza enkulu kunale yabo asho ukuthi no angani ngiyabona ukuba uthisha uyakuthanda futhi into yakho ophiwe yona uyakwazi ukufundisa but angikwazi mina ukuncisha ithuba lakho uma usuthi ufuna ukuyofunda awuthisha omkhulu etshela SGB manje meeting phela ngithi ngaphansi SGB ayazi senje uthisha omkhulu kulo lelo sonto vele kwakuzoba nomhlangano kulelo sonto lelo asho ukuthi bazali umfowethu simelana usuka propose into kanje ngonyaka ozayo ngenzeka singabi nayo ngenxa ukuthi nokuthi ufuna ukuyoqhubeka izifundo zakhe hawu befungaze nogogo nomkhulu bala ku SGB bethi hawu wazi wanenqondo umfana emncane kangaka akwandi lo munye umuntu bezofuna ukuhlala nje la afunde ngeposi cha mfana siyakusupporta yini into oyifunayo shona thina ukuthi singakusupporta ngani ayingibike kusiza ukuthi ayiphela impilo isizoshintsha lapha engiyakhona bengajabula ukuthi neholo eninginikeza lona lithi ukushintsha manje lingabe kusafana nalile ngoba sengifuna ngisavele isiqalo sase university awunangempela bengahesitate behlale nothisha omkhulu phansi kwenziwe inhlelo phela angithi kusazophuma ibudget ngoApril bethisha omkhulu asibone ukuthi umfana singamitha kanjani halfway nangempela thisha omkhulu ngenxa ukuthi isihlobo sami kuyathamba kuyazwela amakhulunywa ngami hayi naye avumelane nabo kwenzeke kahle lishintshe iholo selashintsha iholo manje iholo selishintshele kutheni mina senginengqondo yokuthi kumele ngiye university ngaleso sikhathi angakamtsheli uma uzala ekhaya ngaleso sikhathi mina umuntu obhekile mina umuntu osebenzayo ekhaya ubekwazi ukufaka isaka lempuphu uma uzadle ngaleso sikhathi uma sengamiyekisa ngisho ukudayisa uma wami mina kwakumuntu odayisayo uphila nje ngokudayisa esikoleni kodwa sakwazi ukukhula safunda ngayi lento engiyiyo namhlanje ngenxa yeCalbota elithwala so angamtshela ngisacabanga ukuthi ngizomtshela kanjani and nginovalo lokuthi lo muntu uzoyamukela kanjani lento ngoba imini umuntu ekhaya manje osebenzayo eniyena akasebenza uyiholela nje patient kusamali yogogo ayikho into eyenzayo uma ngabona abazukulu abayinqwaba yebo unanengane okumele uyibheke ezinye engasebenzi because abazali bethu bakuthwala ubuzima bafowethu abazali bethu bangothazana benza zonke izinto singabathathi kancane so uma ngicabanga ukuthi ngizomtshela kanjani ngiqale ngithi ake ngidedele umoya because vele kusengoJanuary lento nami ngisho ngayiproposal esikoleni but yena ake ngimlinde kancane mhlawumbe ngizomtshela ngoJune hayi ngihlale kuze kushayile uJune ngimtshela uma ngithi ma yazi la nginento kanje ngicabanga kuyiphupho lami njengoba wazi ukuthi iphupho lami lokuthi one day nami ngibe isifundiswa nawe ube nesifundiswa enzalweni yakho nje kanye sizweni sakho uzalayo hawu ngiyamcabangela mina leso sikhathi ngithi hawu mama uzoba buhlungu moyeni hawu mama vesana ashaya izandla agqumele phezulu akhuleka abonge amadlozi akubo abonge uNkulunkulu wakhe asho ukuthi awubu naze nalifeza iphupho lami ngiqalaza mama yini lento ayibongayo engaka ngoba mina ngisakhuluma ngokufunda ayi aqeda ukwenza lezo zinto mama zenzayo zokubonga niyabazi abantu abadala mabejabula ungafunga ukuthi wena ujabula vele sengisesikoleni phakathi sengiqalile noma sengizoqeda ngendlela ajabula ngayo athi mntana mozwa ngijabulisa isenzo sakho ngiyasithanda sihle hamba ukwenza lokho ufuna ukwenza ngizokuxhasa mina lapho njalo umuntu othi uzongixhasa uholi 1000 rand wempesheni yokuguga can you imagine othi ngizokuxhasa hayi ngiphambe umlomo ngithi mama ekhaya akho umuntu osebenza 1 bekuyimina umuntu obezama sibambisana naye ngokuhola wakhe empesheni wakhulula kangaka yini athi mntana mangiyize nguvimbe ephusheni lakho lokho okwenzayo kuzovulela isizwe esilandelayo lolu khondolo olukhona la ekhaya abantu abangafundi sizongaliqeda uma ngabe nawe uma usucabangile usuthi uNkulunkulu sekuphila ingqondo hamba ke leyo ngqondo leyo yakhe akuneze yona uyifezekise nokhokho bakho bazokugada amazwi nje awasho lawo kusesekhona njalo emakhaya hayi hlale phansi ngibuka aphuma ama CEO apply hayi izinto zami ngihlahle ihambe kahle ngithathwe
nakhona izinto zonke ziyaqondana ngisesesikoleni ngiyasebenza yabo ayikuhambe kahle izinto zami zonke ezikhaya ngihambe ngiyofunda kufika unyaka ke manje ukuthi ngihambe ngiyoqala ukuyofunda niyakhumbula ukuthi ezikoleni awufundi mahala kuyabiza phela euniversity akufani nasesikoleni sikahulumeni lapho khokha khona 30 rand so ngiya nje esikoleni ngi-apply u-NSFAS u-NSFAS lowo ngilindele i-feedback kumele iphume ngoJanuwari ayi NSFAS ungishaya phansi ngayithola i-feedback mangifika usubuya kwakungoMarch ubuye kuthiwa ngirejectiwe NSFAS angutholanga bechaza ngesingisi abasichaza ngagcina ngasi-understand ngoba kwakuduma ikhanda nopotiyana anginamali phela ngiyacalculate manje ukuthi hayibo sengizobuyela ekhaya njalo kade sengichomile noma manginezibusiso I'm sure nawe uyazindla ngaphandle lapha ekhona uchamntana uma uyofunda phela abazali abazi zonke indaba zo-NSFAS yithi esazi lokho yabo so ngithi 1+1 nemali ebengiyisave ngisesikoleni leyo mali mangicalculate nayo mangizoyihambisa yonke ngithi ngifuna ne-rest kuyona ngizokakhona ukudla mina inyanga mhlambe noma eziwu3 because phela ekhaya akekho umuntu osebenza ufuna ukuhlupha imali yabo ngithi 1+1 ngicela nceseni bafuna khona umuntu ophazamisayo la so ngicalculate ngithi 1+1 ngithi no akwenzeki akukwazi le mali ngayihambisa yonke bese ngithathe u2 kwaku2 bani kwaku3.1 registration eduty ngiyakhumbula kancane registration sorry bafowethu contact ngisayilungisa phansi eduty yayi3.1 so ngithathe le mali ngihambe ngiyoregister ngibuka imali esalayo ngithi yes ngizongadli la ngaleso sikhathi ngicuphe esihlobeni so mama kwadabeka ngibuke ngithi okay 1+1 ngine laptop 2 nginemadlana encane engingikhabi isikhathi eside ngithi kuphi nakuphi okumele kusale la ukuze kwami ngithi laptop ngisengakwazi ukuthola wena ukuze ngikwazi ukuthola i-res yayi 2.1 yeah ngithi hayi laptop hamba manje phela mali ngiyayidinga ukuze kwazi angikwazi ukuregister ngale mali because le mali kumele ngikhaphe mina isikhathi before ngize ngiyocela kuba ekhaya imali so ngidayisa i-laptop yayinenyanga mhlambe ezu8 ithengiwe mangidayisa i-laptop ngidayisa ngemali efanele bonke abantu bengishaye phansi engiyabuka isikhathi siyahamba ama-resi ayagcwala ngaleso sikhathi mina ngikhumbula hle resi ngangena mina ngoMarch early March e-resi ungena kwami nje kahle ngibuke ngithi 1+1 ngithi no laptop yakunciphisa manje imali calculate i-res 2.1 registration ngehlisa laptop ngithi 2.8 besondeleka abantu sishibhile phela manje plus intshi nani isikhwama sayo besondela abantu beyithenga khona nje obvious amathi hayi letha uzokufakela ucash ngimini ufaka ucash ngubona ufaka ucash nangempela because ngiyamazi nawe uyangazi ngimtshela ukuthi laptop yakho ngizokuphathisela yona eTexini umuntu wayithenga umuntu waseDumbe njalo cabanga because ngayifaka Facebook sengidayisa i-laptop ngikwazi ke manje ukuyoregistera i-res uma ngifika i-res ngathola nje i-res kwakuthiwa i-pre-res ziningi izinto engayifunda lapha abantu engahlangana nabo abantu engathi sasingomkhaya nabo umunye wangakwaNongoma umunye waseNkandla so nje ngithi mangihlala ngibona ukuthi ayinhle nabafowethu umunye waseNewcastle so nje kumnandi i-res yonke into ngisho ngithi hayibo sengizo-experience ke le-experience ayikhulunywa yilaba oza kwethu esikoleni isasinabo i-res qale-ke manje ngizizwe cha sengise-university nayo le-res okwakukhulunywa ngayo hayi ngihlala e-res kube mnandi kube njiya ngenhlanhla-ke enkulu i-res mina engangena kuyona ngifika ngaze ngaqeda i-diploma e-university ngihlala kuyona so ngihlala e-res ema-res-ke kukhona izinto ey'ningi ezenzakalayo ziningi izinto oyifunda e-res kukhona nama-programs amaningi enziwayo so kuphume ithuba kuvela ithuba lokuthi kumele kube khona u-housecom bayazi-ke abahlali ma-res ukuthi u-housecom yini kube khona umfowethu waseNkandla housecom kulowo nyaka angirecommend athi yazi Ben hamba mina ngibizwa ngoBen nje namanje ngibizwa Ben lezi zulu igama balazi abantu bazi leli lesibili Ben ngicela ukukurecommend uba uHousecom angiphathele iform ebuye esikoleni aliletha athi mi ngicela usayine le form leli mina ngizoba witness wakho oqala umunye somthola la hayi kuchume kube mnandi kanje yabe ngigcwalisela amajida ngenhlanhla ke mina njengoba ngisho mina ikhona inhlanhlane yokuthandwa ngabantu e-res lapho engangihlala khona hayi ngangaziwa ngangithandwa nje kakhulu ngangithandwa yilo lonke uhlobo labantu elikhona
So lokho kwaze kwenza kwabalula nangesikhathi sekumele kuyovotwa kuvotela ukuba housecom waphela ngokugcina ukugcwalisa ifomu phela wohamba ugcina uvotela nivotelwe hayi amajita almost arrest onke ayicula nje mina esho wathi cha sofaka umfoko kaSimelane siyawazi amagalelo akhe ngicanga abantu bazamagalelo ami ngakaze ngibe yiLutheres sho nje babona lokuthobeka kwami nokwazisa umunye umuntu so ngiba housecom unyaka olandelayo indaba esengeqile ngiba housecom khumbula njalo ngangikhokha u2100 eRes angazi kwenzakalani cishe nje kwakuyinhlanhla nento ukuthi ayidaliwe iRes yayiyisemester yengaregister ngonyaka okusho ukuthi kumele uregister manje first semester uma uyi self payer ungena funding uphinde uregister futhi ngo second semester shothi kwabadlozi lelo naNkulunkulu lo umuntu owangifaka eRes wangifaka as annual nami nganganaka ngikhumbula kahle sasaphatha student card esodwa esibhala iRes esibhala imininingwane yakho bese sibhala negama leRes ohlala kuyona shothi nginganaki ngibona abantu bakhishwa second semester kubhaliwe nalapha eRes mawufika kuthiwa oyi self payer ongakhokhanga iRes akaphumi abekiwe namagama abantu ngithi ngiyachecka nhla ayalikhe lami ngafiki ngibuye ngithi hayi cha mhlawumbe yinto nje angazi mayisibuya ingqondo mase kufika umuntu okuthiwa u-residence assistant SRA to SRA manje azobuza athi ubani oyi-self payer la ngiphakamisa ngokukhulu ukuphapha angizazi phela nami ongafandiwe la onesifasi ngithi mina nami athi uhlele kanjani phona la eRes ngoba kumele ngabe uyilokhu zami uyisemester ngithi mina ngazi ahamba thatha i-student number sami ahamba ungicheck system isystem kufika kuvela ukuthi mina nga-register as i-annual student ekubeni ngingenayo i-funding yebo athi ngokuthi ngikhonzile athi hayi ngizothula angeke ngisayisho lento salisoqhubeka uhlala eRes sekuba isikoleti sakho ngithi mina hawe lethu hayi ngingenile njalo kuba housecom ngithi ngiwine kuba housecom ekuqaleni ke eduty bekunethuba lokuthi uma housecom eRes uyashesha ukubuya uzoqala ulungiselele ukuzoma ama duties akho njengo housecom one okwesibili unegumbi lakho nje olithula wedwa unikezwe lona awusafani nabanye abafundi awusashare usunegumbi lakho nje wena wedwa olisebenzisayo indle yakho unane fridge lakho awusashare ifridge bayasazi instructions ama fridge abake bahlala eRes so angisashare ifridge sekumnandi yonke into inkinga ke isekutheni imali yokuregister for second year nginayo yini i-answer ithi cha no ay lovuka usizi manje ukuthi sangisukile ekhaya sengiseThekwini imali yokuregister anginayo kanti akusimingedwa umuntu oyinosizi onjengalolo kwi-leadership le yayibuyile eRes kukhona nabanye ozakwethu abathathu engingababiza ngamagama esisenkingeni nabo efanayo so ngithi mangikhuluma nabo akusho ukubona nje behlambuluke njengokuba ngibona ngumuntu uvela open axoxa yazi nginkinga kanje imali yaseRes anginayo kulonyaka ngibuyile nje phela ngoba ngifuna ukuzoqhubeka nomsebenzi wami kuba housecom kodwa imali yokuregister anginayo and sasishayela isikhathi sokuregister sasandlula ka-housing njengoba singo-housecom nje besibekelwe ukuthi izindlu zethu zingathathwa umuntu phela indlu kusesengase-duty yakhokhelwa zingathathwa umuntu so sihamba isikhathi ngenhlahla u-RA wethu kwakuwubhuti nje wayi-right ahamba usikhalela esebenza khona ka-housing ahamba usikhalela asho ukuthi izindlu zethu bakithi ayingathathwa sisazama ukulungisa indaba yokuregister hayi zilunga izinto kuhlala ithi inkosi yami sengathi ngingalunga ngempela one day silinyana day ngithe nje ngilele ebusuku kwafika nje into nomqondo angithi umqondo angingasho ukuthi yini umqondo wathi awuhambe ema-ofisini thizeni uyothola usizo ufuna umuntu kanje lowo muntu first of all angimazi ngimgcina ngokumbona nje inkundleni zokuxhumana noma ngimbone kumabonakude ngoba umuntu odumile so uma ufika lo mqondo lowo sisegroupini ngithatha inamba yomunye uzakwethu esasikade sikhala naye ebese sizule naye sonke isikhathi sifuna ifunding singayitholi konke ama-office la ithenge ngicisha ama-office akhona ngawazi ngokuyofuna ifunding ngingayitholi so ngimthinte ukuthi moya mnje akuthinte lo nihambe naye ekuseni ngimthinte yedwa kusho ukuthi yena angabatsheli laba abanye ade sisokola nabo naye kusho ukuthi kwalibaleka nanokuthi ngizoyithi kusho ukuthi kwangadalela ukuthi vele kumele bekuthole so mangimthinte ekuseni ngimtshela ukuthi ngo-6 ekuseni kumele sivuke yabo kumele sivuke sambe siye lokhuzaneni sema-ofisini athize siyofuna umuntu owukuthi
isonto njalo umsombuluko ekuseni kumele sivuke umtshado sivuka ngo6 sivuke ngempela ngo6 sambe ngeenyawo yithi lapha shwi sishone ko Sangro House le ngoba lama office ale ngako Sangro House sifike masifika la lama office umsombuluko sifike siwathole sevuliwe ngoba safika ngo7 vele base bevulile sifike sithole reception usisi osebenza reception simtshela sisi sawubona amagama ethu sibanibani size usibanibani usisi igama sibuza lona nje uqala niyamazi yini beniyenzeleni appointment naye sithi thina cha 1 phendule mina kakhulu ngokukhulu kuyithoba nokuyithemba cha sisi asimazi 2 asikazi senza appointment kodwa sicela ukumbona ngoba sisenkingeni sidinga isixazululo ezivela kuyena yebo lo muntu by that time asazi thina ukuthi use member of parliament in national parliament uyezwa how usisathi ayi ake nihlale ninenhlanhla ngoba lo muntu ebengangeni namhlanje kodwa usuku lakhe lusuke lashintsha laselimdinga la ofisini sithina hey siyabonga kusho bese kuqondene sihlale cishe sahlala 2 hours engakafiki ngenxa ukuthi sihluphekile ududuza inkosazana ngapha engamananga ngathi asihlale phansi uzofika lo muntu kushiwo kwathi uyeza sahlala angena asimaza ngithi thina sizofunda nje ngegama asimazi asikaze sambona kodwa ngithe mangichecka ku social media lo muntu igama lakhe liyavela ubani nezithombe zakhe aziningi hayi andlule shwi usisi ke ngenxa ukuthi kulela office kuyahlonishwa kakhulu akathi umphathi noma umuntu ophezulu endlula bese umnikeza ama message uyandlula eofficeini lakhe nawe uyayazi protocol uyabingelela andlule akabuzi nanemiyalezo uyandlula eofficeini lakhe usisi lo osebenza reception because imiyalezo ikhona seyayithatha seyihamba sethi ngizofike ngimazise ukuthi abantu abawuthula abababone belapha emini ngizocela ukumbona hayi usisahambisa into umyalezo kubhuti abuye usisi athi yazi ngisenhlahleni unomhlangano nomuntu ngo10 ngaleso sikhathi u9 ngo10 kodwa uthe ngaqala ngani sifika emntwini unkosi sichaza umuntu enkosi akasazi naye uyambona uvusela inhlozo yamanga lo bani laba bakwabani kodwa wasazi ngalelo langa safike samchazela udaba lethu ambikele ngubani ngivelele edumbu usisi uyivulela eMpumalanga sihlala endaweni kanje siku leadership yase res into ayithanda nje le ukuthi siku leadership yase res shuthu wabona ucala lezi potential kulabo abantu asilalele umfowethu usisi lethu simbekele usisi lethu ngenhlahle enkulu uNkulunkulu nobaba omkhulu kushuthi khaba behamba nathi ngalelo langa asuke umfowethu avesana thatha ucingo ahlabe ku deputy minister of higher education usadla lokuphela kumele ngehlisa ahlabe ku deputy minister kushuthi ngiyabona nje babezwana bengamacolleague berayi alibeka udaba njengoba simlalela phela noma ebeka ukuthi ake qini thina kwesikushilo noma kabeko kwa alibeka njengoba kunjalo udaba simboze sijabule hayi sithi hayi siyathemba mhlawumbe sisho ngenhliziyo ukuthi angiyathemba ukuthi cha mhlawumbe umphumela uzoba muhle nami phela uthi mayibeka ucingo nje phansi wathi yazi ninenhlahla uDeputy Minister uthi kune funding abanayo yena abanayo kanye nominister esiza abantwana abasuke beswele abangawuthola ngeNSFAS kodwa imvamisa yayo le funding inge abantu beengineering nina nenze mapha amakhosi iqale ke indaba hayi qale ngisane ngidangala ngiveza ubuso bokudangala ngimchazele ngithi ikhozi yami ukuthi nosisachaza ngapha nosisina uzenzele kwaphi akuhlangane na engineering uminister athe uzoyenza aphinda ahlaba ucingo ubhuti ku deputy minister ambekela ukuthi senze sikanje uNSFAS uapply lesangawuthona kulonyaka lotho amfaka ku loudspeaker ke manje athi hayi deputy minister hayi balethe labo bantwana bazoqualifya la irregardless ukuthi amakhozi abawenza imaphi how ways gideke sishaya izandla lapho wasiza ngabona yezo nje no deputy minister lapha siphapha ukuthi hayi cha injabulo ilokhuzanini hayi sibhaleke njengoba uDeputy Minister beshilo ukuthi asenzeni sibhale imininingwane yethu phansi sibhale phela noma isenyana la beshiwe efuneka ukuze lo muntu ola eofficeini sizoma hambe sewenzile sethumelele ioffice leli lika deputy njengoba usho kwakhe akubhale futhi ngokusheshsha nje kukhulu akuthumele athi bukani sengisendile sijabula hayi kube mnandi sithi siyathemba ke emhlonishwa ukuthi ngempela into zethu zizokwenzeka athi hayi ngithembeni ngani ngibe kunyawo res stephisini kukhala ucingo ngifonelwe iPA ka deputy minister isifuna ukuqinisekisa izinto lezi ekade isendwa yilo bhuti hayi ngaqale ngabona ukuthi into zamayizi yakhanya ke manje
angibuze ngivelaphi endaweni ukuthi akuchaze yonke into yami ade ngisho lapha ngithi yes athi bengifuna ukuconfirm ngicela ungenzela kanje ngichazela ukuthi kumele ngiyiphike hawu uzakwethu ukhumbula phela usebukele endlini yakhe naye asazi ukuthi indaba ihamba kanjani naye kusho ukuthi amfonele usisi ambuze the very same thing sinoza ukuthi sihlangana sesiphume erese egate ngaleso sikhathi ade ngifonela ucingo lami ukuthi ngishile mina ngisuye kumuntu ocingo vele isikhathi siningi ucingo ngokushiya nje ngalilakhe athi awuthi ngifonela la ngifuna ukukubuza ukuthi sebekufonelile ukuthi phuthume ka-financial aid uye kumuntu othile uyokwenza ukuthi ngithi mina hayi bangifonelile sengigijima nje ngiyakhona manje bengazi ukuthi nawe sebekuthintile hawu athi hey asiphuthume hey wazi bangisiza yabo nje abonge manje mayebonga mina ngumuntu ozwelayo mina nginenyembezi eseduzane isikhathi esiningi ngimtshela ukuthi hayi no ungabongi mina bonga uNkulunkulu wakho asibonge uNkulunkulu ngiphi iqhinga nesu lokuthi ngicabanga lo muntu nanoma usaba uNkulunkulu awenze lo muntu akwazi ukuwina lento eyithathe sombekela yona hayi iqale impilo ngo2016 ihambe kamnandi sithole akuphelanga ngisho isonto lento siyenzile sabe siyithola le funding and sabe siwathola nama benefit akhona hawu sibuseke hayi kubuswe ngoba into sasiyithola hayi ibhodo lelo ngangisoyinalo kwasimelane ekhaya ngangasalazi ukuthi lime kanjani ngenxa ukuthi ibhasari ngangiyitholile yayi ngenza ukuthi nami cha ngizizwe ukuthi cha hayi ngimpunyele yabo le bhasari into emina ngayo kangangokuba yasithwala saze sawuqeda iBTech udadewethu wazwaqeda iMTech yakhe because course yakhe yena imenze ukuthi azu 7 years yamthwala waze waqeda iMTech yakhe yabo so kwaba mnandi ke impilo yami yaqala iphupho lami lokuthi ngibe lo muntu ekade ngimfuna leminyaka u7 ngihleli ekhaya ukuba nguye yenzeka yabo graduate okokuqala graduate okwesibili okwamnandi nami ekhaya kwanesifundiswa phela okunye ngikhohle ukutshela kona ekhaya mina ngedwa bakwethu umuntu onejazz mina ngedwa isifundiswa yabo so kwakona lokho nje ngabonga ngoba kwakukhomba kona ukuthi nami ekhaya asisezukuba abancane sesibakhudlwana ngoba sekukhona umuntu ogqoka ijazi elimnyama leli jazi ke nake nangibona abanye intshengisalo na Facebook alicoshwa lela jazi liyasetshenzelwa so kwenzeka kwaba mnandi kuze kube kufika la esengikhona njengamanje impilo yami uma ihamba ayikaze ke yaba nehiqhiqhi after sengithole leyo bhasara ayikaze yaba nehiqhiqhi kangangokuba ngathi noma sengiqeda iBTech kwabalula ukuthi ngithole itoho because ngangumuntu ongalali endlini nangilala endlini naseduty ngafika tohoza ngathi ngenza unyaka wami wesibili ngathola itoho e-library ngasebenza for 3 years e-library because unyaka wami wesibili ngaba i-supervisor noma ngathi ngaba i-mentor kubantwana abalandelayo because kwakuqashwa ama-student so ngaba i-mentor for unyaka wonke then unyaka olandela nakhona bathi angiqhubeke ngibe i-mentor cabanga njalo angifundelanga i-library information studies but izinto zase-library ngizazi njengoba ngizazi mina yebo because angiyithwalanga lento yokuthi ngifundele qualification ukuthi mina ngizogxila kuyona yebo so ngasebenza ngayenza yonke into ngenza konke kanje ngasixosha isipiliyoni so bangithanda nakhona abantu ngenxa yokuthi indlela engifike ngirepresent ngayo ebantwini indlela yokuthi abantu bebone cha umuntu lo wangempela yebo kwenzeka kwahamba nganenhlahla unyaka olandelayo ngithe sengiqedwe iBTech yami ngathola itoho lokuba u-residence advisor yebo khumbula njalo ngisuke kube no-housecom kwafika ngezala ngathola itoho lokuba u-residence advisor nalo angilitholanga ngani ngomuthi noma mhlambe ngani ngalithola ngako ukuthi ngiyayifaka ebantwini angiyingishi ithuba mangithola ithuba nje lokusocialize nabantu ngiyayifaka ebantwini ngiyifake futhi ngendlela e-right ngiyifake futhi ebantwini aba-right esike sithi abantu aba-relevant ngolimi lesilungu yebo so kwahamba ngabo residence advisor kuleyo nyaka futhi kwaphinde kwafika leyo ndoda yafika sikhathi ngithola leya ndoda yebhasari waphinde ngithuma kwenye department khona e-duty ngithuma ku department nakhona ufika ngitshela ukuthi ngifike ngithini ngafika ngenza the very same thing ayishilo ngathola itoho yebo lokuba graduate assistant ngahlala ngasebenza impela kwamnandi nakhona babona ukuthi cha lenkabi ine potential khumbuleke sengo-residence advisor sengiphinde nginale ntoho futhi khona lapha e-duty ngiyatohoza aliholi imali etheni kodwa ngenxa yokuthi i-experience ekhona netholakala khona kusasa ngizoyidinga ngabekezela ngoba if ngingakutshela nje njengomuntu ongafihli ihole ngafika ngalithola khona ngafika ngiholi 1500 mangaphosisi yabo
but ngangiphila ngawo abantu babengaboni ngaze ngakhuluphala ngisho ukukhuluphala ngoba cha ukukhuluphala ngaqala sengilapha kule department kodwa ngiholelwa 1500 ngenxa ukuthi umsebenzi engiwenza khona ngiwenza ngothando ngiyawuthanda ilapho ke ngihlale khona kwaze kwaba ngakhula ngihlala iminyaka u4 ngisebenza ngigcine sengisebenza nakwamanye ama-office khona kuleyo department nakhona yinto njalo engakaze ngayifundela ngenxa ukuthi uma ngifika emsebenzini angifiki ngithwala ikhanda lokuthi ngifundile angifiki ngithwala ikhanda lokuthi mina ngifuna ukwenza ukuthi engikufundele ngiyazithoba ngilalele abantu asebephambili bengifundisa umsebenzi yebo so impilo yami yahamba yaze yafika lapho njengoba namanje ngiyila engikhona ngiyilokho engikho isiqalo sempilo yami saqala lapho enginibalele khona so ileyo nto nje bengithi angishare nani bakwethu ngidla lento imnandi lento engidla angimgabiseni njalo ukuthi nje ubumnandi bayo yebo ubumnandi bayo cha no bafowethu nibe right nje kakhulu yabo ningixolele ngithe ake ngingene nje kule live nani ngila endlini because kade ngangicina noze nithi Facebook angisanithandi yeah not kabi ingane zakwethu sengizocela nje ukumshiya ngisazophuthuma komunye umhlangano la omanje ngehora lesithathu next time bakithi mangibuya ngicela phela abantu bengasabi nabo ukushare izitori zabo sishare nje ukuthi siqhamukapi sivelaphi sila isikhona yini uveze ubonga because nakho ukushare lokho kukhombisa kona kuNkulunkulu ukuthi cha lo mntwana ugrateful ngento eyenzeka empilweni yakhe then uzobe sesilula isandla sekunikeza okunye ubonga nje kwakhona ukuthi une degree uhleli nayo ekhaya khona bangenayo khona bayifuna i-degree lo wena onayo inkinga nje ukuthi ngoba umsebenzi wakho awutholi isikhathi sawa sikakashaya siyothi mase sifika kube lula kube ngazi ukuthi awukazi wasokola so izona zinto lezi engithanda ukuthi sishare singabantu abamnyama kakhulukazi simotivate igeneration elandelayo because uzothola ukuthi kukhona ingane kumanje ekhaya ku2 ufuna ukuyofunda ufanele ubani uhlele ekhaya uyaybo kanti abantu baseba nama platform manje ibona ingane ukuthi noma ngakuthiwa ufundela ukuhlala ekhaya okusalayo le aphepha lase university kukhona umehlukelo wenzayo yebo so nje asishereni asingabi na umoya asishereni bakwethu asishereni asiphaneni ngolwazi asebesebenza nabo asebephumelele nabo ababuye besisherele ukuthi kuze befike lapha bekhona bafike kanjani yini le ebenza ukuthi befike abayiphethe abanamabhizinisi nabo ababuye bezoshare nathi bakithi kuyekuthiwa ke sharing is caring bakithi the time ushare nami uyangikhulisa ungenza ukuthi nami ngicabange okanye ngishintshe indlela yokucabanga akade okanye mhlambe bekade ngibona ngayo impilo ngiyibuke ngeso wena lelo impilo libuka ngayo ngoba phela abanye bethu in as much as umuntu wonke wazalwa emhlabeni ephethe into yakhe noma ilist yakhe empilo kodwa leyo list sometimes iyabadinga abantu abazoguide kuyona ukuthi njengoba usuku le journey ke manje engunumber bani udinga ukuhamba kanje njengoba usuku le journey unumber bani udinga ukuhamba kanje so singabantu sikhonela kona lokho ingakho ngithi kubalekile sibe nama platform nje singabi nama platform awokubonga kuphela asibe nanawo amanye azosakha nje asinikeze ithemba sibuyise ukuthi hey kunje ukuze kusasa isizwe sethu singeke sife because isizwe sizofa niyabona nani imisebenzi ayikho manje ingane izofika itshela ukuthi ufunda ugrade 12 uphasile uphasela uzoba yini ufuna ukuba umahlalela njengojabulane igive up ingane ngempela because thina sithule thina sesifile kuleyo ndima ekumele abe sayitshela ingane ukuthi noma imisebenzi engekho kodwa ukuhamba kwesikhathi izinto zizoshintsha hamba ufunda hamba uqhubeze imfundo yakho uhlale unayo idiploma because umuntu onediploma nomuntu onometric abafani futhi abasoze bafana yabona namaphoyisa manje aseqasha kanjani abasafuna imetric asefuna idiploma ukuthi unediploma yalo so wena uzoqeda isikole ulovu ungayofunda ukuthi uzofuna ukuba iphoyisa amaphoyisa awasafuneki amaphoyisa singisangasazi sekufuneka abantu abanediploma manje umuntu obhidilisha isingisi kangconywana ingakho ungasafune wena no grade 12 wakho yiba no grade 12 uhambe uyofunda imfundo ephakeme imfundo kwesimahala bakithi oNSFAS sesengubutara nje sekuyayitholeka ukuze kusasa ubuye nomfundo bayiphoyisa uhambise isiqu sakho kunakho ngicela ungena la because manje uhulumeni bonile ukuthi amaphoyisa hayi indapho obuzogcina awakwazi ukusibhalisha ama-affidavit siyayibhalela isathi ufuna thina esinotho ufuna seba amaphoyisa so ke wena uzolova ukuthi awufuna ukufunda uzohlala no grade 12 uzoba iphoyisa uzoqashwa ubani ngisha idoro grade 12 awusezukuthatha
usuzothi bethi sicela iqualification onayo angazi ukuthi wena uyovezana mawungabe walalela abantu bethi ufuna ukufana noSibanibani imfundo ayisizi imfundo ayisizi usho umuntu omthunqasi owahlula ugrade 2 so nje ungahamba umotivate abantu abarong imfundo nje bakithi ibaluleke kabi ayikho imisebenzi kodwa imfundo ibalulekile because vele egcine kokho asifundele ukuthola imisebenzi eqinisweni nje sifundela thina ukuyishintsha ukuthi sibe ngconywana nakulokho kade siyikho bayizolo so nje bakwethu asuke ku mentality yokuthi sifundele ukuthola imisebenzi vele umsebenzi siyawudinga ngoba imindeni yethu kumele idle kodwa mawungekho ngaleso sikhathi awukho yabo because ufundile uzoba nayo alternative yokuthi uzampilo njengoba nje kwenzeka bakwethu hayi ngoba ngimkhomela njalo ngizama ukumgqugquzela ukuthi yonke indawo imfundo ephakeme isizodingeka mawuno grade 12 ekhaya unomntwana ozo grade 12 umgqugquzele umntwana awuphasa ugrade 12 angawuphaseli ukuchitha icala njengoba manje kade ngibuka nje kusama stats abantwana abaqeda ugrade 12 ayanda kodwa manje mawuthi abuka izingane aziphasi kabi imhlola ingane iphasa ngo-H izongena lapho ngalo H ngoba e-university akusafune ngisho uD kufuneka ibachelor nakhona hayi ibachelor nkosi yami lomfakelo lokuthi uthole u50 kuyo yonke into noma uthole u50 abawu4 ubese uthi une-bachelor kufuneka ibachelor la ngempela kwagcina ngathi ukuthi e-university ungene une-bachelor elumcacamezelo akusadlala manje ushintshele umshofo so bafowethu nini nengane emakhaya zenzo grade 12 zigqugquzeleni ingane uyitshele ukuthi umntana amfunda from scratch ingane yazi ukuthi njengamanje ifundela ukuthi iyoshaya ibachelor elikhuluma ngempela elibachelor hayi ibachelor ngegama ingane ithi nebachelor no21 point uthathwa ku21 point ngisho DUT la 21 point awusekho ngisho ngabuza ubani ofunda eDUT noma ofundile khona u21 point awusasebenzi wagcina ngo2014 awucanga 2014 kwakusatha 21 point manje ithema ze2015 kwashintsha yonke criteria so ingane zigqugquzeleni bakwethu singaboni ingane zibambula yini lapha kubhlungu kanjani ngoJanuary ubona ingane ibambula yini ithi apply uCEO yangathathu mawuthi ayibuka ime ngo-D18 kodwa ibone kahle lapho ukuthi lo D wayiwona uyichithile so ke gqugquzelani izingane bakithi ziphase kahle yes khona imfundo akusithu so kodwa nje asiyigqugquzeleni sibapheni ugqozi ukuthi bantu abami mawuphasa phasa caca ukuthi uyaphasa ungaphaseli nje ukuqeda because ugrade 12 wakho uzohlala nawo uhambe uyotohoza isitoro nakhona sishintshe isikhathi esitoro kuthiwa sesifuna umuntu one-qualification afike umuntu one-qualification sengigcina bakwethu afike umuntu one-qualification sekuqala inzondo umeqisa imbhulelo ngoba wena wahlula ukusilalela sikutshela ukuthi funda phela nawe before uze uyofesa eShoprite funda bese uyofesa eShoprite because eShoprite ngo2030 mhlawumbe kuyobe sekushintsha sekuthiwa nomuntu oyi-receiving clerk sifuna abe ne-qualification nanoma eyani wena unawo no grade 12 nawo wangena phela ngoba igama lalithi grade 12 lalingabheki ukuthi ama marks anjani lapho ku grade 12 so nje ukuze minimize issue yokuthakathana funda ufundisise emva kwalokho bese uba umuntu olisherayo ulwazi nabanye ukuze abalandela ngemuva bengabi senkingeni hayi kabi ingane ukuthi umnandi ugathe ngudla nibe right neso nibe right kakhulu ngiyanithanda